şey Hudaý Taalaň dinine kömekçi bolmaklygy şunu biz özümize wezife bilip düşünmedik. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum şunu şöyle wezife bilip düşünüp Mekke'den iştaq edipdirler. Yani kim Hazreti Huzeyfe radıyallahu anhum dastanı geliyor. Şola candan, malından hemmelerden geçipdirler. Dinden çürüyüp. O ne mi deyip? Çünkü şöyle Kur'an düşünüpdirler. Kul in kana abaukum ayet Resulullah ummatuna eger sizin atalarınız ve abnaukum oğlunuz oğlunuz ve ihvanukum doğulunuz ve azvacukum denanlarınız ve aşiretukum taifanız ve emvalun iqtaraftumuha kesbeden mallarınız ve ticaretun takşavuna kesadaha ol bir ticaretki korkuyanızın kesat bolmakından ve mesakinu tarzavunaha qavuriyan zaylarınız şu daşçavraktaki mutaallakatlarınız ahabbe ileykum minallahi ve rasuli sizin yanında mehbubrak olsa Hudaý bilen Peygamberden dükkan edip durdun dükkan ve amwalun iqtaraftumuha yığnan malın Allah ve Resulün ahabbe ileykum minallahi ve rasuli Allah bilen Peygamberden yanında mehbubrak olsa haçan mehbub bolýar adany çağırıpdy sen dükkanını tüyüp namaz vakti cemaat gelipdi taňa bir tane post derýär falan edip gitmedi ne Hudaý bilen Peýgambere wala bolmapdy tada Allah bilen denanan gowunu görjek bolýar Allah Resulü wala bolmapdy we aşiretum taifan tagazat öwüdiýär eger sıdatlar etdiňiz diýe ahabbe ileykum minallahi ve rasuli yan kaidlan zatlaryň ýanynda mehbubrak bolsa Hudaý bilen Peýgamberden bu bir bode bendegide şey ve cihadin fi sabili namayendegide Allah'ın ona rahmet çekmekte şiyan kısıt daştörde taallukatlamız bir Allah Resulü'nün onu alqalsa Allah Teala tehdit ettirdi. Feterabbasu fetgödeşin hatta ya'ti Allahu bi emri Allah men azap verin adam menen gelir dipdir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin Allah fasık kavmi hidayet etmer. Yani dünyanın taallukatını dinin tagazatı bolup tuqa haydi bir muratda heleyin gövünü görmek, doğan kardeşin gövünü görmek, enen atan gövünü görmek, doğasın gövünü görmek, dünyanı ötürmeklik, qavvarayan zaylını ötürmeklik, Allah tebarek ve teala şeytanı sadece bir de patıktır deyiptir. Siz ben aytgan imanlıyım de deyip. Sahabe-i kiram şunu düşünüpdirler. دوستان گرامیم راهکار دیگر برای شامل شدن در صفحات مجازی مفتی حافظ امان الله یلمه این است که شما می توانید در گوگل الفاظ مفتی حافظ امان الله یلمه را نوشته و به راحتی در گروه های فیسبوک، یوتیوب، آپارات و اینستاگرام ایشان شامل شده و از فرمایشات استاد بزرگوارمان بهره ببرید. و اگر چنانچه از طریق لینک های داده شده نتوانستید در گروه واتساپ و کانال تلگرام و دیگر صفحات مجازی استاد مفتی یلمه وارد شوید می توانید به شماره های 2096 650 83 77 818 و شماره تماس 2098 911 963 92 42 و شماره تماس 2098 911 280 25 89 پیام بدهید تا لینک مورد نظر را برای شما ارسال کنیم. در ضمن اگر کسی خواهان ارتباط مستقیم با استادمان مفتی حافظ امان الله یلمی می باشد می تواند با شماره تلفن 2098 901 585 3961 و شماره تماس 2098 911 965 8393 از طریق تلگرام و واتساپ و ایمو پیام بدهند. دوستان دقت کنید برای تماس تلفنی با استاد مفتی یلمه فقط با دو شماره زیر تماس بگیرید. 2098 901 585 3961 و شماره تلفن 2098 991 481 3421 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید. سابحات فی هواک